muri iki gicuku itariki ya 26 ukwezi kwa gatatu 2026 mu misozi yose ikikije Lubero ndetse na Minembwe operasiyo zirakomeye. Reka duhere i Lubero, turabwira ko ari tactical redeployment ijyanye na confidence building measures igamije kugaragaza ubushake bwo gushaka igisubizo cya diplomasi ku ruhande rwa M23. FARDC yo yamaze gukora management des troops mu bice bitandukanye mu buryo bwa operational repositioning. Turaza kureba ibijyanye na offensive maneuvers, turebe iri kugenda bigaragara. Combined arms operation yamaze gutegurwa. Si ibyo gusa kandi turaza kureba ibijyanye na strategic withdraw counter offensive operation mu bice bitandukanye. Ibiro bikaba bijyanye neza na indiscriminate attacks mu bice bitandukanye. Page yacu amakuru reka tuyifungurire neza ahangaha muri Lubero no mu bice bikikije uburasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Hari kuvugwa impinduka zikomeye mu miterere y'imirongo y'imbere y'urugamba. Ihuriro rya FC ryatangije igikorwa cya tactical deployment kwimura ingabo zabo mu buryo bwa gisirikare bateguye. Iki ni igikorwa gifatwa nk'intambwe ku murongo wa confidence building measures igamije kugaragaza ubushake bwo gushaka igisubizo cya diplomasi. Ubundi bihagaze gute? Amakuru ari guturuka imbere muri uyu mutwe aragaragaza ko iyi ari re-management des troops, atari igikorwa cyo gutsindwa ahubwo ari operational repositioning. Bagamije rero gusubira inyuma mu gutanga iyi no guhindura uburyo bw'imirwano no gushyira ingufu mu bindi bice bifite inyungu za strategy cyangwa se strategic sectors. Biro bikaba byahise biha icyuho ingabo za leta ya Congo FARDC zitangira ibikorwa za offensive maneuvers operation zisubirana ibice bimwe na bimwe byari bigenzurwa na AFC M23. Ku ruhande rwa FARDC ibikorwa birimo gukorwa biragaragaza ko byateguwe neza, bikubiyemo combined arms operation, gukoresha ingabo zirwana ku butaka, mu kirere n'ibikoresho bya terari, ndetse no gukoresha intelligence and surveillance reconnaissance mu kumenya aho umwanzi aherereye mbere yo gutera. Bikaba byatumye rero bashobora gusunika imbere imirongo y'urugamba binyuze muri advance under fire cover, bafata uduce twinshi AFC yari imaze igihe kinini igenzura. Nubwo bimeze gutya, abasesenguzi ba gisirikare baragaragaza ko uko gusubirana ibice bya kwa FARDC bishobora kuba biri mu rwego rwa temporary tactical gains, kuko AFC ishobora kuba iri gukora strategic withdraw igamije gutegura indi counter offensive operation ikomeye kurusha izabaye cyane mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi muri Minembwe ho ibintu bikomeje gufata indi ntera ikomeye. Mu ijoro ku itariki ya 24 rishyira ku itariki ya 26 byongeye kuba bibi cyane. Habaye ibitero bikomeye byifashishijwemo unnamed aerial vehicle cyangwa se drone, zikaba ibi zakozwe n'ingabo za leta ya Kinshasa. Ibi ni ibitero byari mu rwego rwa precision strike, ariko amakuru ava mu baturage aravuga ko byateje collateral damage ikomeye, birimo gusenyuka kw'inzu z'abasivili no guhitana ubuzima bw'inzirakarengane. Ihuriro rya AFC M23 ryamaganye bikomeye ibi bitero, ribyita ibikorwa bya indiscriminate attacks binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera abasivili, international humanitarian law. Rigaragaza ko iba ari uburyo bwo gukoresha psychological warfare bugamije gutera ubwoba abaturage no kubambura icyizere. Ku ruhande amakuru yizewe ari guturuka mu nzego z'umutekano aragaragaza ko mu ijoro ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu 2026 hateganyijwe igikorwa cya gisirikare gikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Iki ni igikorwa cyiswe mu ibanga high intensity unit operation, kikaba gishobora gukorwa hifashishijwe special force unity na night vision capabilities ndetse na coordinate artillery bombardment mbere yo gutera. Iyi no operation ishobora guhindura bikomeye balance of power muri aka gace, cyane niba izabiherekejwe na simultaneous attacks zigamije kwirukana M23. Ibiro biri kuba mu gihe
abaturage kuko umwaka wose iriho ryashyize M23 arifata bino bice bya Nord Kivu. Abasirikare bose banyanyagiye mu biturage ndetse no muri uno mujyi wa Goma. Ibi bikaba ari byo bikomeje kugenda bikinira ya M23 ribaho ridasinzire kuko isaha n'isaha bahura n'umwotso ukomeye bitewe n'ikibazo gikomeye cyangwa mu basirikare b'umutwe udasanzwe wari uri muri biriya bice bya Goma mu ifatwa ry'umujyi wa Goma biyambuye imyenda mu ifatwa ry'umujyi bagahita bigira abaturage bagakomeza gukorana na Kisekedi. Operasiyo zirakomeje kandi mu ntangiriro zo kuwa mbere nibwo zakajijwe nibwo ni muri iki cyumweru aho bakomeje kugenda bavumbura ingo nyinshi zigiye zibitse intwaro aho binjira mu rugo bagasanga mu rugo rurimo umukecuru n'umusaza nta mwana urimo w'uruhinja ariko ugasanga harimo imbundashya. Abenshi bajyaga banazikora deployment mu buryo batazi bazihambira mu mifuka, abenshi bakagira ngo nizi, ariko ubona yuko AFC yatangiye gukora amaoperasiyo agiye atandukanye ndetse ubona yuko ari ibintu byabagoye. Ntabwo ari ikibazo cy'umutekano gusa, hari imirwano ikomeye iri kubera mu mashyamba hano y'amapake aho n'ubundi iri shyamba and the rebel groups of their hideaway. byose byagoswe n'ihuriro rya AFC M23 aho abavamo baje gukorana bya hafi n'ababa bari mu mijyi bahita bakozanyaho bamwe bagasubizamo ariko hakaboneka abapfa ku mpande zose. Ubona yuko umujyi wa Goma usa nkaho uri muri lockdown bikomeye, ubona yuko magingo aya umutekano wakajijwe bitewe n'uko amakuru ntabwo saa iyi ngiyi nta kirori cyaba nta bashinzwe umutekano bahari, ntabwo ubungabunga bw'abaturage cyangwa utubari dusa nkaho dukomeye tujyamo abantu benshi. Ubu hasigaye hoherezwa force za AFC M23. Ubona yuko hari ingamba nshya nyine ziri muri ibi bice byo muri uno mujyi bitewe n'uko bamaze kubona ko bitoroshye na magingo bamaze gukusanya bamwe mu basirikare bagiye batandukanye b'ihuriro rya FARDC bamaze mu mwaka, ndetse ubona yuko basaga nk'aho babaye nk'abaturage. Akaba nayo mpamvu biri kugorana kuba bakontorora andi mu bice byose bamaze gufata bitewe n'uko harimo abasirikare b'ihuriro rya FARDC. Yego Mutama, reka dusubire n'ubundi muri Side Kivu utubwire ku zindagisi ho bihagaze gute nyuma yo kutubwira ibyabereye mu Minembwe. Reka turebe mu Uvira aho habaye urusaku rw'amasasu ndetse muri iri joro ubona abantu bose batari basobanukiwe impamvu yarwo. Uru ni urusaku rwabaye amasasu ndetse rwamaze n'akanya, bigaragara ko ari ukwivumbura ndetse n'uburakari kuri Wazarendo ngo batishimiraga kiriya gikorwa cyakozwe na guverineri cyo kuzana abari abanyamurenge muri Uvira, ndetse n'ibintu byinshi bitewe n'abaturage umunsi wose w'ejo bikaba ari byo byavuyemo ngo rirasa hejuru ndetse ubona ko ryarimo Wazarendo ndetse na FARDC, ariko ni ikintu cyabaye nk'igihamura abaturage kuko byarinze bigeza mu rukerera bafite amakuru ko ashobora kuba ari M23 yinjiye mu mujyi, ari imirwano yabaye ikomeye, ariko iri raswa ryaje kugaragaza ko ari FARDC ndetse na Wazarendo bamwe mu basirikare babikoze nkana mu buryo bwo kutishimira kiriya cyemezo guverineri yakoze cyo kuzana abanyamurenge mu buryo bwo gusura umujyi wa Uvira. Rero ntabwo ariho honyine kuko n'aha muri Kiriba habayeho imirwano yatunguranye nayo kandi yaketswe ko ari M23 ariko siyo. Ingabo za Wazarendo na FARDC barwanye ndetse ku buryo hatakajwemo mu mpande zombi abasirikare ku mpamvu z'uko Wazarendo yaregaga FARDC ko uyu muhanda bafunze ku ruhande rwa M23 ku baturage bava muri cyerekezo kiyobowe na M23 baza muri Uvira, harimo ikintu cyo gusoresha ku ruhande rwa FARDC, igasoresha abaturage ndetse igakora igikorwa cyo kwaka ruswa ku buryo batasakwaga bakinjira badafatwe binjira muri Uvira. Rero Wazarendo yitwaje ko aricyo gituma hatabaho kumvikana n'aba basirikare ba FARDC, bababwira yuko abo bantu badasakwa bashobora kuba hari ibintu bitari byiza bashobora kwinjira nayo intwaro cyangwa akaba ari indasiriza yo M23 zinjira muri iyi nayo yabo.
ariko bacukumbuye neza basanga si cyo bapfa, ahubwo biri kugaragara ko aho hantu bariyeri zabo zakoreshaga amafaranga menshi kandi yatwarwaga na FARDC kuko niyo yari ifite iyo bariyeri. Rero Wazalendo yo ikagira umujinya w'uko itabona ayo mafaranga kandi ifite ubwisobanuro bw'uko yo idahembwa bihagije neza nk'abasirikare ba FARDC bahembwa buri gihe kandi batagira ibirarane, bo bakabashinja ko iyo bariyeri yakabaye ariyo bo bayikoresha. Rero ni ibintu bapfuye bararasana ndetse mu masaha menshi mu gitondo kugeza mu masaha yine, ariko amakuru ku baturage twari tuzi neza ko ari M23 yagabye igitero muri kino gice. Yego, ubwo uratujyana ku index mu mwanya, ariko ndagira ngo mbaze Safari mu buryo burambuye dusobanurire ku birebana n'imbaraga bivugwa z'abanyamahanga baje muri imirwano y'igisirikare cy'u Burundi, Angola ndetse n'aba-TPDF. Bihagaze gute ibyabo bwana Safari? operasiyo akomeye nyine, aho bigaragaza ko hari imbaraga zidasanzwe bakoresheje bitewe n'ubumenyi bafite, kuko wenda tugiye mu rugero rwa hafi, TPDF ni ingabo zizwiho kurashisha abakirari, kandi abakirari nizo ziri gukorwa cyane, nizo ziri gukoreshwa mu mirongo y'urugamba mu bice bigiye bitandukanye. Ingabo z'Angola ni ingabo zizi kumanukira mu mitaka, urabona ko bazizanye bazi ko bagiye kuzifashisha mu gufata umujyi, ariko uko biri nazo zizi kurwanira ku butaka, nazo ziri gufasha iza FARDC ndetse zikanayobora ama operasiyo nyuma yuko ariko baje kuvumbura ko FARDC bagambana n'Abawazalendo bivamo. Sahi wenda abantu bafite akamaro navuga ko ari abacanshuro ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa, kuko abenshi ntabwo bazi ko Ubufaransa buri hariya, kuko kohereza abasirikare barenga 400 ntabwo nigeze mbona abantu baza gutoza igisirikare ngo bagere kuri uwo mubare, kandi babizi neza ko aba Bafaransa bubatse base militaire iri hariya Walikale, ndetse ubona yuko yanazengereje ihuriro rya M23 magingo aya nubwo bari kurwana berekeza, ariko urabona yuko igihe bahereye barwana Walikale bayaravuyemo bitewe n'uko bari bashyizemo imbaraga zidasubirwaho. Ndetse wenda icyo nakubwira gikomeye cy'abari kuva hanze, nakubwira yuko FDNB isa nkaho ari umutima ukomeye cyane w'iki gisirikare cya FARDC cyangwa muri iki gihugu cya Kongo, kuko ni abasirikare bitanga ku rwego rwo hejuru yuko bakuyemo abadafite umutima wa gisirikare, ngo niyo mvuga abadafite umutima wa gisirikare n'izirambonera kure zari zaje. Nta kuntu wa mugani wafata umuntu utaratojwe ngo mumwigishe kurasa gusa nta n'icyumweru nta byumweru bibiri ngo nurangiza umwohereze ku rugamba atazi ngo drone niza ndahunga gute ibitero byayo cyangwa grenade nigira birahigenda gute. Urabona ko imbaraga zikomeye zagiye zigaragara, tuvugana ihuriro rya FARDC niba ridafite aba bafatanyabikorwa bayo bagiye baturuka mu bice bigiye bitandukanye, AFC M23 ndakurahiye baba barageze i Kinshasa. Yego Mutama, nawe rero utubwire ku bindi bijyanye n'abo basirikare b'abanyamahanga baje gutanga ranfort, update zari nizi. Yego, icyo nabavugaho bakoze ibishoboka byinshi cyane, kandi urabona ko n'urugamba ntabwo ari urugamba rworoshye ku mpande zombi. Ubona ko utavuga ko batakoze bijyanye n'uko wenda ushobora kuba ati kuki babatwara ibice byinshi ndetse ukabona ubu nta kintu gihinduka kidasanzwe. Ni urugamba ubona ko rurimo imbaraga nyinshi, kuko akenshi aho bamaze kugererayo uretse wenda ingabo z'u Burundi zimaze igihe muri iyi mirwano guhera muri Nord Kivu, ariko aho bigereye muri Sud Kivu ubona ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye, kuko wafata urugero nko mu Minembwe ubona ko ku mpande zombi nta gutera intambwe yo kuvuga ngo hari igice bigaruriye baga bafata ngo bagitendemo ku mpande zombi, ariko ubona ko byanze bikunze ari ibinaniza byinshi cyane njye mbona bituma ko ziriya ngabo zitagira n'icyo zigeraho gikomeye. Habayemo gusa naho bavanga koalisiyo yo gukorera hamwe, bizera ko ari ukushyira imbaraga hamwe zikaba
byagira icyo bibafasha cyane muri operasiyo bari barimo, ariko ntabwo ariko byabagendekeye, kuko ubona ko ahubwo kuba koalisiyo yarishyize hamwe muri buriya buryo harabayemo gusa naho habamo ibicanege byinshi bijyanye n'amakuru yatangwaga ku ruhande rw'umwanzi, ndetse ukabona ko harimo na maneko nyinshi n'ubugambanyi bukomeye, kuko ufashe nka FARDC ni gake cyane ushobora kubona hashize amezi 3 nta musirikare uvuye muri FARDC wiripotinze muri M23. rero urumva ko ari FARDC na Wazalendo bose ni abantu bashoboka kuba batanga amakuru menshi ku ruhande rw'umwanzi bijyanye n'uko bafitemo abo bakoranye kera ndetse n'abo bafitanye amasano muri M23, ariko ukabona ko niba hari ingabo za Angola cyangwa za Tanzania ziri hariya, ayo makuru yandi ntayo baba bafite, nta nubwo ibijyanye n'ubugambanyi baba bazi ibyo ari byo. Ikintu baba bashyize imbere ni operasiyo barimo, kandi nicyo kiba kiri aho cyarabazanye. rero bagiye babaho gutakaza cyane ndetse banahomba byinshi ku ruhande rw'ubugambanyi bwakorwaga na FARDC ndetse na Wazalendo, kuko ubona ko akenshi operasiyo zose zakorwaga iyo parite yabaga iri kumwe hamwe yateguriye urugamba hamwe. rero ubu rero haza kuba harabayemo uburyo bwo gukora mu bice bitandukanye, cyangwa bagasa naho bagira umunsi bagendera operasiyo bamwe, byari kugira icyo bitanga cyane ku ruhande rwa FARDC, ku buryo umusaruro wa ziriya ngabo z'amahanga ugaragara kurushaho, bitandukanye n'uburyo ubu bimeze. Yego, reka noneho dukomeza amakuru yacu tuje ku bijyanye n'intumwa z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF zagiranye ibiganiro na AFC nyuma y'igitero cya drone cyahitanye abantu 3 barimo n'umukozi w'uyu muryango Madame Karine Bosset. Izo ntumwa rero zari ziyobowe n'umuyobozi w'ishami rya UNICEF rishinzwe akarere ka Afurika y'Uburengerazuba yo hagati, Julius Fangani. mu mujyi wa Goma rero zakiriwe na Corneille Nango, umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo M23 n'umuhuzabikorwa wa AFC ushinzwe ibijyanye n'amategeko, politike na diplomasi Bwana Bertrand Bisimwa. Impande zombi zarebeye hamwe ibijyanye n'uko umutekano wifashe nyuma y'igitero cya FARDC cyagabwe ku Goma ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026. AFC yashinje ihuriro rya leta ya Kongo kuba ryarateguye igitero mu buryo bunyuranyije n'agahenge kari karemeranyijwe umwaka ushize. Uyu Julius Fanengo yageze mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru avuye Kinshasa, aho yahuye n'abayobozi bakuru ba leta ya Kongo. AFC yatangaje ko urwo ruzinduko rwari rugamije gusuzuma uko ubuzima bw'abaturage buhagaze mu bice bibo byabohowe na M23. Ihuriro ryongeye ko uruzinduko rwabaye nyuma y'urupfu rw'umufaransa-kazi Karine Bosset rwashenguye UNICEF n'abaharanira amahoro. Yashinje ihuriro rya leta gukora ubwicanyi ku basivili no kugaba ibitero by'indege buhumyi mu bice bituwe cyane. Ati AFC yongeye gushimangira ubushake bwayo ubwo gukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo habeho umwuka worohereza ibikorwa by'ubutabazi. Yongereho ko intumwa za UNICEF zabonye ko hari imbaraga zishyirwa mu kurinda abasivili by'umwihariko abana ndetse n'abagore. Kuva rero ku wa mbere ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026, umuhuzabikorwa w'umuryango mpuzamahanga akaba ashinzwe n'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bruno Remarcus nawe yabonanye n'abayobozi ba AFC anasaba ko bakorohereza ibijyanye n'ubutabazi muri aka gace. Ibiganiro byabo byibanze ku butabazi bwihutirwa nk'uko Radio Okapi bitangaza. Hari Goma, Bruno Remarcus yabonanye na Corneille Nango. Bruno Remarcus yagize ati twaganiriye ku bantu bari mu byiciro bibabaye cyane mu burasirazuba bwa Kongo n'uburyo bakora mu rwego rw'ubutabazi bakora n'inzego z'ibanze. Yasabye ko abakeneye inkunga habaho koroshya ko abageraho byabageraho vuba, bakaba arimo abamaze igihe baravuye mu zabo kubera intambara n'abahunze ubwo imirwano y'uburaga mu bice bitandukanye. Bruno Remarcus yanasabye ibice bitandukanye birimo Sake muri teritwari ya Nyiragongo areba uko umutekano uri umeze, anasaba ko rero ibijyanye n'ubutabazi byakoroshywa. Ngayo nguko safari rero turagana ku musozo, ndagira ngo mu masegonda make utubwire wenda ku ngingo tutaba twibutse kuko bazaho ufite sangiza abadukurikiye. Safari uratwumva?
byanze sinzi ukuntu byari bigenze numvaga bisa nk'ibisabiramo ukuntu. turagana ku musozo turagira ngo wenda niba hari ingingo waba ufite tutibutse kukubazaho sangiza abadukurikiye. Nuko byifashe iwarikare aho bigaragara yuko ihuriro rya FC23 risa n'ibisatira mu marembo neza ya warikare, bigaragaza yuko hari impinduka zidasanzwe muri uno mujyi, ariko abasesenguzi cyangwa abakurikirana ibi biri kubera muri ibi bice birasa nkaho nyuma yuko ku munsi w'ejo n'umunsi w'ejo hamanuwe indege ya rokoteri ya ihuriro rya FARDC hano i Warikare, birasa nkaho hano hari gukorerwa deployment muri ano masaha y'umugoroba, bigaragaza ko FARDC yarije kureba buryo ki yakumira AFC23 kwinjira mu mujyi wa Warikare. Yego Mutama, nawe tugana ku musozo, niba hari izindi update ufite tubwire dusoze. Yego, icyo nakongera kuri ibi ni amakuru agaragara ko M23 ifite umugambi utarasobanuka neza ujyanye na operasiyo uri gutegura, ubona ko ufite deployment nyinshi cyane ziri mu bice bitandukanye, harimo aka gace ka Muheto muri Masisi ndetse na Remeka na muri Warikare muri aksi ya Ekobo. Ni uduce tugize deployment nshyashya kandi byabereye mu gihe kimwe, ubona ko tutagiraga ingabo zihagije cyane ku buryo nk'aha Muheto bizwi ko hahuraga imirwano cyane y'abazaremba, kuko hasaga n'ahigenga habaga abashinzwe umutekano basanzwe, ariko ingabo ntazihari. Utu ni uduce dutatu twajyanwemo deployment nshya kandi zikomeye, ubona ko ari defense zifatika zirimo abasirikare benshi, ubona ko hari ikintu abantu benshi batangiye gutekereza ko hari imigambi idasanzwe M23 yaba ifite muri ibi bice. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreza. Yego, murakoze cyane. Nawe Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha aho dukurikiye bwa mbere, cyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.